Nau pangte hi anu le pa te chun tu reng an ni a ma se mak ti tling khopa engke ma chun ngoi te hi anom ve chokani milar fa te thin khat van nei fe an oma anu le pa te tak sapenga tanga a thalai lai an lor fu em chin hi an van nei na athwan ni chin bik ngot mai Hollywood ta chuan ma ni inda san na hi alian hle a ma se milar te tan an ma ni ang tak ke ma te chi an ti tur ang hial fa an lo nei rengem le heng milar fa kan soi tur te hi uluk takin lo en la anu le pa te an chun iti veu ka ringani pakhatna chuan Blue Ivy Carter Blue Ivy hi music khovela lal pahni Beyonce le Jay-Z te fanu ania kumria tani khan anu Beyonce baka Wizkid le Saint John tenen an tho hauna single Brown Skin Girls wangin BET award adonga he award dong zinga naupang ber anita hialani anun chulang sar taka mangin achang phei chuan anu le palar takte po akhum zak chen rengani an fanu nge yani ti achian na chan chu apa Jay-Z a an baka anu mel po imutel theibokani an pani hian an duatin an za a sangni som pariat Grammy a po khan anu le apa te chu an kut beng lai atop tir makani kha chuan Queen Bee hian a fanu hi cultural icon ti in a social boka fans te chuan alen huna thiro pui takala ti ngei an ring tlatani pani na Miles Stephens hi John Legend le Chrissy Teigen te fapa kumni le ka upa ania naute chawlani ma se apa achunja ero imu mai haula fang Instagram a Chrissy video post pakhata chuan he naute Miles hian apa John hla I do asa ani azai lai mail chu apa zai lai mail nen ain ang boka Miles si engtika emo chuan apa ang chi a superstar aron ni thei mayangem le pathumna Luna Stephens Chrissy Teigen le John Legend te fapa in apa achun la hin an fanu Luna Stephens ro chuan anu Chrissy achun vele thunga anu phei chuan anu chi ani anin an che hi Chrissy makeup de lo mel le modeling atran chau vela a mel nen I khai kin phei chuan amak zo khiala engtika emo chuan anu nung zo hin modeling aron lu chil vela wangti tunge soi the anu chul chhuak ani tlatani palina Violet Affleck thokhat lai khan Jennifer Garner le Ben Affleck te chu Hollywood in koplar tak anni chena tuna chon in chen to in fa pathum an nei dun manani an fanu upa ber Violet Affleck hian anu achun reu hle a anu ang che in anui moi tak le abyang sum dom tak chu Violet mela hian amu thayani apa Ben chun na chen po anei thawa ma se Jennifer te chi ani ringut mai Violet now te ero chu apa lama ankal ve thongani pangana Harper Beckham David Beckham le Victoria Beckham te hian fa pali nei dunin chungzinga pakhat chau chu mai chia ania aming Harper Beckham ni in kumkwa a upa ani Victoria I fanu nei chun ani boka he fashion kovelin apek thei thil chaber per chu a fanu tan hian pek vek adu ani Harper hi Victoria te chi dik tak ania he kovel changka na sang taka hian anu chuan ati om rengin a shwai luta naupang chau ni ma se Harper chu fashion show ate tarma sabera ana winter bula thu in British Vogue cover ate ainlanani Harper hian voi engemo sat asam ati danglam der to a alen nuwa anu ai ma in chei thiam zok po alaron ni mai thayani parukna Stormy Webster kumni leka Stormy Webster chu fashion choi sang tu le in chei thiam tak ani der to ain chei chwa dan chu mi te enber ani meka heng song hi engdang wang ni lovin anu le pa Kylie Jenner le Travis Scott wang chau ani an pania hian Stormy chuan anu hi a angma zoka Kylie no sen lai en phei chuan anin chun zia chu pui takani Stormy hian anu mit mengnal takte amai fangle amuinal takte a chun hle ani Kardashian tha kal zel te hi annu te hau ang che in anlaron lar ve nge yanga emo anni iPhone anlaron lar zok dai mai thayani pasari na Mason Disick hi Kourtney Kardashian le Scott Disick te fapa ania anchung ko show kibinga bui the Kardashian na alang ve china he show kaltangin mi pui mua Australian kan ti thayang apa Scott achun ja chu fans te tan hairwala ni lo imamo zong chu Mason a profile en ani mayani apa nen anin andan hi pui takani a amit mu buang tak hian anu achun tel bokani pariatna Chu Thompson Chu hi Khloe Kardashian le
Tristan Thompson te fanei chhun ania fanumal ani boka anu le pa te hian an to tle ani chu hian apa hi tle min chhun ma se anu lama kalna anga zoka Chloe ma a amel le chu thalak da kopin anin an na hi chiang zokin asha thayani Northwest le Saint West Kanye West le Kim Kardashian West te hian fa pali nei dunin a upa ber North le andot tu Saint te hi an pa Kanye West lama an kal zok ma ama ani an pahnih hian Kanye Mizia le du zong an la hle a chen phei chuan North hi apa ai pona chelo zok an ti hiala Kanye mai fangpo an chhun dun hle ani unaw vek te po anang ruma Kanye Yeezy season 8 fashion show a khan North chuan a rap debut siamin model ho nunga alo repa Kanye thiamna a chhun fu in an opek dan te po ain ang hle ani somna Sam West le Chicago West nei dan pa nga ya North le Saint te anei nu in Kim Kardashian chu doctor te chuan a shisel na atan fadang pai le to lo turin an shila ma se ani chuan an chung ka za chu ala du khop si lo surrogate mangin an fanau pangzok te pahnih hi anei le ani chuwang te po chu ani ma na Chicago le Sam te hi anu lama an kal hle a kumni ani in Chicago chu Kim no panlai nen anin ang hle a Sam mai tlang po hian Kim chu chuak nge ani ti ati chiang hle ani som pakhat na Suri Cruise Hollywood a couple lang Sarber Paul Katie Holmes le Tom Cruise te chu paparazzi te nga event per Paul an ne china fanu pakhat chau nei dunin aming chu Suri Cruise ania ama to ka alarin paparazzi te nga event ber Paul ani ve mek bok achang lian lai mu theina oma tuna hian kumsom pali ani meka anu kiti che ani in anui mel le mai fangpo ain ang hle ani som pani na Shiloh Jolie Pitt Angelina Jolie le Brad Pitt te hian fatam tak nei dunin chungzinga pathum te chu an fatak ania me chenau bang Shiloh chuan a me chiat na da tha in adu zong le anun du dan te chu mu thein a omani a in cheidan wanga headlines alu alo vek le anu mel achun em wanga headlines ani choka nal anti em wanga surgery manga mi ten nei ve an tum chin Angelina Jolie mui sexy tak ang chu Shiloh hian anayani thalak en mai chuan apa Brad chun na chen po anei thawa chu wangin Shiloh hian anu le pati a achalai lai alor khom vek ti ila kan soi swal lawang som pathum na Navid Raymond R&B superstar Usher hian fa pathum na hin pahnih hi anu pui hlui Tamika Foster ne na anfa ania an pahnih hian fa pa pahnih Usher Raymond the 5th le Navid Raymond te an nei ani heng fa pa pahnih te hian Usher chhun ve ma se Navid hian a chhun le zwal hle a han noi ngat phei chuan apa che ani Usher po in hei hi sia in Instagram a The Voice Show a an pa fa a an thalak chu posin caption a #minimis ti in ada ani Usher hian a fa pa te hi a chuang ve hle a red carpet le stage a te a shroi fau thin ani sompalina Riley Curry Stephen Curry hi basketball tiam tak chang ani lawa pachatak ani tel bokani anupui Aisha Curry nen fa pathum an nei duna an pathum hian Stephen hi chhun vek ma se afanu Riley Curry hian a chhun zwal bi kani sangni sompanga khan press meet te ma a apa bula ainlan ve a meeting a event a hlo hle a an chung ko YouTube channel a video cute tak an post thin te i mu phei chuan an pa fa in an zia i mu thei nge yang sompanga na ania Ambrosio Mazur supermodel Alexandra Ambrosio chuan apasal hlui American sumdong Jamie Mazur nen fanule fapa anneya ania hian anu achunin anu che ani ringota anu mele sanjong te chula in camera ma a chuan anu ang che in apian ken moina mu thein a omani Jordastana fashion campaign lian bera chuan anu fa hian anin landon to a alo thanlen huna anu ang che in supermodel alaron ni vengei arin omtlatani somparukna Sadie Sandler Adam le Jackie Sandler te hian fanu pahni an nei duna a upazok Sadie Sandler chuan apa Adam hi mel le nung changa a chhun fu ema movie a ming thatna chen khatte po anin tom bokani Sadie tan hian Hollywood a comedian thatak anga ahmun lua khana hun tha asiam saklawang ti a soi theilawa tunaya Netflix hit Happy Halloween a te hial po alawin lan ve to ani hetiang ani chuan achang tu berdin mun achel thoi arin omhle a Adam po in afanu channa a hian supporting role alo nei ve thei bokang sompasari na Cristiano Ronaldo Jr.
in ring dik che e Cristiano Ronaldo Jr. hi European soccer superstar Cristiano Ronaldo fapa ania heming hi apa achun ema wangin ain me zwalin arem bok anpa fa hian anin angmai ne lavin an thiam thil po athumuna Cristiano Jr. hian apa nungzuin soccer a practice ngor hle a chen khat phei chuan akum angrual ani laya apa a hin athiam zok anti hialani nakina apa aya achungnun nge theinan abe chaumek bok sompariatna Maxwell Drew Johnson Jessica Simpson le Eric Johnson ta chuan fa pathum nei dunin an fanu Maxwell Drew Johnson chuan anu sambuang thek ang aput mai baka amit mai fang le in chaina du zong thengin achun hle ani Simpson Instagram followers te lo matan annu fa hian thomno in angnen an thalak an pholang china Jessica hian Maxwell hi adwatin a shoi theina apianga chuan a shoi mai china ni Maxwell hian anu Jessica hi achun tak zet bok sompakwana Harlow Madden Nicole Richie le Joel Madden te hi kumsom chuang anin nei to a anin leichin na ero an pholang te chiam lo an nge thei chan te po hi anima na fa pani nei dunin Harlow Madden chu a upazok ania anu lifestyle brand House of Harlow tan phurna petu thatak ani mai baka social media a an thalak Nicole Harlow le Sophie telan hauna achang anu hi achun hle ti asiata fans te chuan nu fa heti taka samkir dan le mitrunga te anin chun hi mak anti in anmit atai hle ane somni na Alexandra Zasapit Schreiber actress Naomi Watts chuan apasal hlui Liab Schreiber nen fapa pani an nei duna an pani hian apa ai ma chuan anu lama an kal ve ani mase Sasha hian ala chun le zwal zok ma a anin anzia an mu in fans te chuan mak anti zok hialani Naomi po in pom thapin Instagram lama a fapa te pani in kara athalak hlui zepin aposa anin anzia phawlangin tomboi hlui chu hengno pang pani te nu alonita soifia thei phang bakin kawan nei ani ti in aposa ni ole enge ingai vedan le Shiloh hian Angelina nge Brad achun zok Kardashian Jenner nau pang te hian anu le pa te mon anron lo zo ve in ringem chuan nang inu nge ipa ichun zok comments lama lo soi vela milarte chanchin ngai nom tak tak asia chel theinan milarte news hi lo subscribe ve nge bokang che